Kaunti ya Tharaka Nithi nionanitie umbani bwayo kiri ugima bwa mwiri nyuma yayo kwa IJIRI kiri kugimaria ugima bwa mwiri. Kaunti igwatirite nkume nyuma yayo gwaka masibitari kathomba mwako jwankathi cia iguru ndene sibitari echuka level 4 amwe na mawega jangi bewa bibi biezana gwa rungu rwangwataniro ya gutegera wega bwa ugima nio Kenya Quality Healthcare Awards Kenya. Boniface Mongera na reported. Nio kaunti ya Tharaka Nithi nitumiritu ja kaunti ijiri kumakire kaunti ya Mombasa ja kaunti iri gwita motungata ja mega ja ugima mwiri kiri mwingi ajande gurune Kenya kulingana gikundi gya Quality Healthcare kira kwa miaka kithito gitegera mantu ugima ajande gurune Kenya ni nyakuringa muringa paraba kuita ngui na chama ibategerete kaunti ya Tharaka Nithi na bogo nithiritu ishumite oboboga kwithire kiongera chibitare okire wandishonde na inyampongeri kuandika tethire mantu ugima community health volunteers nkoro kiengirie mwe kire kaunti jabo botengani bonge borobotumita kaunti ya Tharaka Nithi thire kionekana kire mantu ugima gikundi kigigite nontu bobo mono keja gweta chibitare chiao otiagendawa Rose Mesheni si ugima ndene kaunti ya Tharaka Nithi bena Danieli Mureithi mulungamiri muno mantu jara borotari ibo paramukire KWAGIRITHIA. We are delighted to see the growth and positive change and impact brought by the awards, not only to the winners and the finalists, but also other organizations and health facilities that have replicated the winning best practices in support of quality improvement. Mwaka nejo ngiri 2021 bari namba 2 arafu mwaka muthiru banambe mwe okoro naku gavana muthomi njoke nwethero mukarigite wakamete ugima kirikanjo magavana COG nke reporter Ntoshauru TV kumaja kingina ngine kine kimushumejo Nairobi mbita Boniface Mongera.